Ubak rekod parian MDC Shajanti Hills Autonomous District Council JHADC na Saphai-Sahsniang constituency lambat arngot ki waipat ki badai ki nongsong snong na panaliar jowai katau ba saja ki pasa baruba dai bahasingkon hakakat sautri ku kola lengkot araja apun Briew kila lej banyak kendo yo Deputy Commissioner ka West Giant Hills District u Abhinav Kumar Singh IAS hadian bakila yo jing ujor na ki babon ki patba kamtam ki banakathan lasken CNRD block halor ka jing krong khajana ka Yalong Tol Plaza. Hakani ka jing le yakendo ubak rekod ula IT ru yak jing tho ka bole thu yak jing sem janjar jong ki patba bat ru ka jing sha pendek hakani ka Tol Plaza. Ula pen kan maru yak rai jong ka jing alang bala long house nam araja arpulai ka blaya rai ban sange ka jing Siew khajna namar babun ki Briew ki penon kam tang kat tu kat nimitar henrai ki hap Siew kat ju bat ki papen don kam daki pau kilometer. Hadian gajian kendo badu Deputy Commissioner ubak rekod ulai thu banna kaliang u Deputy Commissioner ula kular ban khot da kajing yalang hakatayo bakhat du mentau benai lani hakatayo baningkau rempang na kabenta banyak kran halor kanika kam. Ula ong bakat kum kaan jong ka National Highway Authority of India ka kran shai baki Briew ki basa hapo arpau kilometer na ka Tol Plaza kim don kam ban Siew khajna. Hadian wada yo I cipuon ki jing ujor na kinong chong chnom kiong I kamtam kiwa chong chnong nagathan changpung raliang mokayao Saphai-Sahsniang kam ter kiu damat cibun ke jinge hayeto wa katai ka Tol Plaza lane ka Tol Gate ko em hakap yelong pasi ta hayeto wa kani ka benta nakliang kayonga churuk wagi perlok ne gesngi de yo I cham ya u Deputy Commissioner yong ka district yong I West Giant Hills District hakwa de yo open snyau ya kini ke jinge ki wagi patba Utki lene tengkau ki hayeto wa kani kebenta. Hakajing yecham wa udisi ne gesngi na kaliang kayongo do kularu. Wo kut da kajing yelang hadin ke Republik de khnang wa yu penpai no chisendon ya kani kajinge yong ki pai pa ki wa ye tengkau hayeto wa ta ka Tol Gate. Tana kaliang kiyong I dapat snya wo udisi wa kamen kibru na kini kitany Mogayao changpung raliang Saphai-Sahsniang Saphai kam ter hap ki wolai du kam wa so lene san kilometer ni ya uni usurap wa khot ki Tol Plaza road re hap ki usu ya kajok katwa keteto lepha tangka kawi ka kari ta halor kani isnyam man ko kawabiang hakwa du so lene san kilometer ulai ya uni usurap re hap usu ya kani kador Karena tesnya kini kajing ujor yang paiba manko ko em nongrim ko chong nongrim hatu kate halor kini kebenta dapat senyau ha udisi we hejo ipor katkam ke an lene ke kendon yom ke National Highway wa hapo arpau kilometer radius kemud arpau kilometer na kini ke Tol Gate kinong chong chong kuwachong senong hapo kini ke arpau kilometer radius untuk usu ki ya kini ke Tol Gate lene ke bai khajna hapo kini ke Tol Gate ta hayeto wa kini ke banta sajisen nak liang kiyonga rengkat bagi perlok kerpat I ya ki perlok sen balang uper wa hajo ipor le ya ki association yong ki kari kamai wa gi wiki tuan ki kari wo snau pha ki wo yusno tilang khnang wa yuye I penbat ya kini kejenge ko I tengkau I haitai Tol Gate Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadot pej ya kishap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya